Dinin tuulam kharbaacho, dinin shogwenchi kharbaacho, shayga saham dade Libya, shayga saham dade aqnibi sho kharbaacho, dinin wenchi. Tagan shulmohta taha wen satik de en samo ha de shahalha wadil tashdirdu, wallahi dir dat khshash katsidina, hoq shogadu oshtoshta hoqin shara ikshara qikshara matibuna huma dinin saa biash bayd bosh. داخل عدو يشمدو شباش السمدة والحارشة ودينا بايدي في الحوص حارشة وخدينا السجح تحارش تان قوش تاحشن بصرنا يقعد أوشتا وحال تان بصرنا غيل خلال واحد عين خلال تغل بصرنا جاهل شوار ودينا تسعتع عدو يشمدوش قوش تاحشن تقويها بعتسقاشتا ودين ساقيتا ببوشتا ويهر تسان بعتسقاشتا ويهر كيح جدين نسدين تركيز بعتسلا حتى خلوها قمان وين شرود نلوهر هم ترقاقاش وروج. Или вечная война, не прекращающаяся каждый день, каждый час, до полного истощения сил обеих. До полного истощения. Или мир, и закончить с российским насилием над нашим народом. Середины больше мы не оставим. Никаких шансов России. Никаких шансов России на дальнейшее наше уничтожение и насилие. Наихудший вариант развития событий – превращение этой войны в глобальную войну с охватом огромных геополитических пространств. Какое ваше отношение к выборам? Выбор уже чеченский народ сделал. Надолго и напрочно. Здесь выборы будут только наши.